N'amakuru y'inshamugongo, amakuru ababaje cyane, ngira ngo kuri iyo sikirini yawe uriho urareba uwo mupapa. Ni umupapa uburyo yagiye akiri mutoya, abantu benshi bari gukomeza gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, ariko kandi ni n'ikigaragaza ko burya ubuzima tubaho hano ku isi bugera igihe bukarangira. Njya nkunda kubabwira ngo buri muntu aba afite garanti agomba kuzageza hanyuma akigendera. Nuko nk'uko bimeze ubuzima tubayeho burarangira, kandi urupfu ntirutinya ngo kanaka ni umupapa mwiza, ngo ni umukobwa mwiza, ngo ni umumama mwiza. nuko nguko nyine simeze, urupfu rurarya nyine, ntabwo rurobanura nk'abantu mwe. Uyu mupapa uriho urareba kuri iyo sikirini, ibyamubayeho birababaje cyane. Uyu mupapa niba mukurikira imbuga nkoranyambaga, ngira ngo muri kugenda mubona Kainerugaba, umuhungu wa Museveni, wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ari kugenda postinga amafoto agiye atandukanye bari kumwe, akagenda agaragaza urwibutso bafitanye. Yari inshuti yiwe yakadasohoka yo ku rwego rwo hejuru, yari inshuti ye pe. Gusa intangiro y'urupfu rwiwe, navuga ko reka vuge wenda ko byahereye i Kigali, ubwo yari i Kigali. Ibyo byose ndibuze kuza kuba nabigarukaho muri aya makuru. Uyu mugabo ni inshuti ya Kainerugaba, ngira ngo yari n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane bo muri tenisi hariya mu gihugu cya Uganda. Umukino wa tenisi kanswe ko yanawukinnyeho, ariko kandi akaba yabaga n'ubundi muri mu mashyaka ya politike ya Muhozi muri NRM. Donc ngira ngo no mu buyobozi bwa Kampala yarimo. Wumve ngo ni urupfu rwashegeshe Kampala, mu mujyi wa Kampala. Abantu benshi bashegeshwe cyane n'uru rupfu rw'uyu mugabo witwa Cedric Ndirima Babu. Ubundi niyo mazina navuga ngo abantu benshi bamuziho, ariko wumve n'ukuri n'agahinda gakomeye cyane. Uyu mugabo yarafite abana bagera kuri 3, n'abana bakundaga siporo, n'abana b'abahungu bakunda siporo ku rwego rwo hejuru. Ku rwego hari n'umwana, hari umwana wiwe donc yamwise izina ryiwe, yitwa Ndirima Sirian. Uyu mwana yaramaze gukomera mu bijyanye na tenisi yari mu gihugu cya Uganda ku rwego nyine yanasohokaga. Donc wumve yaramaze gukomera. N'umwana ntabwo akuze cyane, n'umwana ukiri muto, ariko mu bijyanye na tenisi yarakaze cyane. Urumva nyine yakurikije se, umurage wiwe yaramukurikije nyine byo ku rwego rwo hejuru. Mu kwezi kwa kane hari amarushanwa ya tenisi yabaye hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'amarushanwa yitwa ngira ngo amarushanwa yitwa ITF World Tennis Tour Juniors. Ngira ngo aya niyo marushanwa yabaye mu kwezi kwa kane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yari yaherekeje uriya mwana witwa Sirian Ndirima. Umwana we nyine yaramuherekeje nk'uko nabikubwiye, akina ibijyanye na tenisi. Yaramuherekeje baraza baza i Kigali. Uyu mwana nyine aje muri izi tournament cyangwa se muri aya marushanwa ya tenisi. Uyu mugabo mu kwezi kwa kane, ubwo ngo yari i Kigali, ubwo bari ku kibuga cya tenisi, yaje kuba fainted, yaje kwikubita hasi. Arangije mu kwikubita hasi, umwuka umaze kumubana muke, birumvikana hakozwe ubutabazi bw'ibanze, ariko bamujyana muri Nairobi, bamujyanye mu gihugu cya Kenya kugira ngo donc abariho yivuriza. Uyu mugabo agezeyo, abaganga bamwitaho, bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bwiwe. Birumvikana umwuka wari wamubanye mukeya, bamushyira mu byuma, bamujyana muri Kenya. Ariko ageze muri Kenya mu bitaro, uko amasaha yagiye yicuma, byagiye biba bibi cyane. Uyu mugabo abaganga bakora ibishoboka byose,
ariko baza kuza kuba babonamo na heart complications, ikintu kijyanye n'umutima. Nyine umutima uri compliqué, umutima uri gutera mu buryo butari bwo, nyine haziramo n'ikibazo cy'umutima. Uyu mugabo bakomeza kumukorera ibishoboka byose, ubuvuzi bw'ibanze, abaganga bajyaho bagira gute, haza na za pushing, nyine buri kimwe cyose nk'umuntu bari kwita nk'umuntu wari ukomeye hano muri Uganda, bari kumwitaho nyine, bamwitaho nyine byo ku rwego rwo hejuru. Uyu mugabo hari umuntu watanze ubuhamya ku mbuga nkoranyambaga, aho yanditse amagambo avuga ngo naganiriye na Cedric mbere y'uko apfa cyangwa se mu burwayi bwiwe, arambwira ngo ninkira nzakubwira uko buri kimwe cyose cyagenze, nzakubwira story yose y'ibyambayeho, buri kimwe cyose, ahantu ibi bintu byabereye, donc buri kimwe cyose. Avuga ngo ninkira nzakubwira story uko ibyambayeho, donc ibyambayeho kugira ngo nisange muri ubu burwayi nzabikubwira. Ariko uyu muntu arizwa cyane nuko uyu Cedric atashye adakize ngo amubwire ngo ibyambayeho bimeze gutya na gutya. Uyu mugabo byari bigezaho, ngira ngo hariho ikintu cyo gukusanya amafaranga, hari hakenewe amayero 300, amayero ibihumbi 300 kugira ngo ajye kwivuriza muri London mu Bwongereza, kugira ngo bamukorere sajari umutima, niba ari umutima kuwusimbuza. Ariko nyine nawe byumve, amayero ibihumbi 300 wumve ko ari muri miliyoni hari zirenga nka 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo mu magande muri Ugandan shilling ni biliyoni imwe, niba ari na 600, urumva biliyoni imwe. Umuntu utuye muri Uganda bakagusaba biliyoni imwe ya currency yo muri Uganda, utuye muri Uganda, urumva ni amafaranga menshi. Hanyuma nibwo bariho bakora ikintu cya GoFundMe kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bwiwe, buri kimwe cyose arebe ko yagaruka. Ariko atashye ari amafaranga nyine bari bamaze kureyisinga, ariko nyine ntabwo bikunze, nyine ubwo afuye bitaragira kuri ayo mafaranga. Ni nabyo abantu benshi bari kuvuga bati umuntu abaye mu nzego z'ubuyobozi akagira guta, akabazeranye n'abayobozi, kureyisinga nyine ayo mafaranga ibihumbi 300 by'amayero, hanyuma kugeza nyine aho bigera ku muntu apfa, nyine ayo mafaranga byibura umuntu batamuvuje, bati ni ikibazo gikomeye cyane, bati kandi yakoze ibishoboka byose nk'uko na Kainerugaba bitangaza ati mu by'ukuri Cedric yagize uruhare mu bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cya Uganda, mu gukangurira urubyiruko gukunda igihugu cyabo binyuze muri siporo. Urumva nyine yakoze ibishoboka byose. N'umuntu wabaye muri siporo igihe kinini, yakinye tennis nk'uko nabikubwiye, umuyobozi, yari umuyobozi muri Kampala, yari umuyobozi mu mashyaka ya Museveni, muri rya shyaka ry'umuhungu wa Museveni, Kainerugaba, naho yarimo yamusapotingaga. So ibyo bintu byose rero uyu mugabo wumva abantu benshi bari kurira hano muri Uganda, Kampala muri rusange, abantu benshi bamuzi. Uyu mugabo yarijije abantu ku rwego rwo hejuru. Ngayo nguko nuko Cedric yagiye, nuko yari yazanye yaherekeje umuhungu we Kigali, nyine bigenda gutyo, yitura hasi na gutyo. Ariko ni bimwe nababwiye ngo nukuri ubuzima bw'umuntu burarangira pe. Nongere mbisubiremo, burarangira. Dufite garanti y'umuntu nirangira ntuzamenya ngo bigenze gute, wanasitara ugapfa, wagira nyine ubuzima tubayeho ni temporere, nta kuvuga. None se kutabaho umusozi, kandi n'umusozi hari n'igihe bigera igihe bagatangira bagacukura, bakawubumbamo amatafari, bakawubumbamo ruriba. Nyine sinzi ikintu umuntu yabona yagereranya n'ubuzima, gusa niyo si nyine tubayeho, nibwo buzima twisanzemo, niko bimeze.
turabura abacu tukarira tukagira gute, ariko nta kundi niko byesitaye, nta n'ikintu tugomba guhinduraho, nta no kuvuga ngo ndarekarama ngo bimeze gute, ngo ntuzi igihe uzapfira, ntuzi doko, ni ukuvuga ngo nibwo buzima, ni ubuzima buri mystère, ni ubuzima mu by'ukuri bw'imizimizo, tubayeho ubuzima bw'imizimizo ku rwego nyine ujya ukumva ikintu kirabaye ukavuga ute se mukagira Imana, ibi bintu koko ni biki? Ngira ngo Tennis Rwanda bagize gutya bihanganisha umuryango wa Cedric Nsoza, aho bagize bati former Ugandan tennis player Cedric Ndirima has passed away due to illness. Ngira ngo yapfuye ejo bundi ku itariki ya 31. Ati umukinnyi wa tennis wa hano mu gihugu cya Uganda witwa Cedric Ndirima ati yatashye kubera uburwayi. Ndirima also served as the chairman of Uganda Tennis Association, aho bagaragaje ko yakoze nka chairman muri Uganda Tennis, yashinzwe tennis ya mu gihugu cya Uganda. He recently traveled in Kigali with his son Sirian Ndirima in April for the ETF World Tennis Tour Junior. Ati yaraherutse i Kigali, traveling i Kigali aherekeje umuhungu we witwa Sirian Ndirima mu kwezi kwa kane, baje muri aya marushanwa ya ETF World Tennis Tour Junior. So nuko nguko bimeze, uyu mugabo ari gukomeza gushengura abantu, ariko kandi benshi bagiye banatubaza bavuga bati mudushakishiriza amakuru kuri uyu mugabo witwa Cedric, ko turi kumva ngo byagenze gutya na gutya, yari yaje i Kigali, mutubwire uko bimeze. Nuko nguko uyu mugabo witwa Cedric Ndirima yatashye. Mani mwakire iruhuko ridashira, abantu benshi bihangane, abantu benshi ba muri Kampala bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, donc bari kugenda bamugarukaho banamupostinga bavuga Imana ikwakire, nta kundi nuko nguko ubuzima bumeze. Imana imwakire kandi imuhe iruhuko ridashira. Ndabakunda, nitwa Shadow, reka dukomeze tubane mu zindi nkuru.